Wih, astaga. Saya ngesoalnya rokoknya ke peleturannya di karibai neneng. Wih, tani yang sakit mahari di karibai. Wih, ya sana kau nasuhai dulu. Dulu peleturan karibai di neneng. Kalau dulu, ya sana kau nasuhai. Perlu. Oman na Roy, lo si kolak na tui. Kenan reu he lo kadlo jamat dain nagaganan reu. Aga, wih sadar kau bapak naroi. Ajak nemu jabai hegang. Ikaju pura dipelai, nandre pura dipelai, bale pura dipelai. Ala sendiri tadi karena saya ngestonya dia nak peletuk karibai di neneng. Ajak nemu jabai hegang kamase, lo malah sendiri nandre. Lihat toje tuding kelina hio lo mana. Mulai birat toje ki hia ceritain na iya murusuk kamase. Ada na hatui awe ajak nemu baper dek bapak anak. Pak anumis di maya toh. Ke kongka kareba lalu na telung ngestoy gosip kena ku paletuk ki ditawe apa di uluku. Jadi huamnya mah kuki ajak mau baper pak anu pendrian dan ukuraman di pelai urus uki alenu kalau peletuk syarita iya. Jadi ajak nama syai. Nah huamnya mana bahasa tu telok siala toh ke elok mu dia yaitu walau setiap peletuk syarita oleh bira itu cari tahu nalak kaiku. Uide ajak nama telit-teling muna pakuas cerita masara kamase nanu mita ni tesion rong nanu mita nya tipa aku kemaraga lau nama landre sendiri walangi nanda lemo mulo jamas saparanga doi kalau peletu ya ulau nah cak nemu telit-teling. Perlu deh periberian deh terlambat 2 menit kio hari kita ribai. Oh neneng Anjarwati. Wih, nak memang aku dia jandai ro si Jo na. Peri-peri tona no naik balik gaga. Wih ro di bola ana ro nak tona kulepan na belau sedih japai. Turuni puse. Wih deh neneng sama aku gami ko janda. Mau usah di tupu lo pelana tona stoy. Ini nyukin lauro janda masuk air. Haring cari baju tapi nak kira-kira nak kita kira kuai.